मैम खुमजरी दोन इम्प्रूव इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबाम मनुंग हुना सैटरडे नाइट शो द मैम बुतार मोक्चरी ngasi ki Saturday night show sigi show super geduriba guest singasi lagliba October ki tarik kuni panda Manipur miyam da release tawraga anoba mahau ma pina gadam ta sem saba puno lerba dumna film nungshi khongchat hari film sigi temni ladies and gentlemen boys and girls children of all ages please put it together for the team of nungshi khongchat ki team butar mokseri team siri obiri se ahambada film sigi extreme writer koi director producer and also story writer Oja Arup Thokchom ni aham tat Oja Arup Putra Mokcheri welcome to the show and also joining us film sigi akoi yamaru ibar wala wiriba protagonist amo en su lobiriba koi mayam se hen thodong sakang narba Ashok Shelheibam ni Ashok Putra Mokcheri welcome to the show and also joining us film sigi co-producer mo biriba ado thodong dong Manipur gi mayam na duma koi tongan film sing da su ko thaba thengna bikhra dum loba koi Rakesh Naorem ni Rakesh Putra Mokcheri ado Rakesh na film sigi co-producer odoni welcome to the show ahan ba question si open question ni ado every question dum open question dum jage keno da film gi team moibini na film gi any point am pukhlok matam sida point sida mayam na dum isa na thengna bir pe experience to share to gi ai gitare okay ahan base to start with ai oza rupte hojra gi oza film se oji tarik ni 5 da release tawrani haibasi fix were adu bu akhoin da jab only Manipur khakta natna tongan bi India gi mafum sing da su film se release tawna habsu ta ji plus film se mamang hoji phawgi oina Manipuri film mayam lai sidagi tongan bo idu se ozagi origin se Tripura di oidu ni Tripura gi mete ni jase aduna Tripura gi connection am su film se yawo habu su tajare aham da film se karma makal film na kumai tawbno masigi release ki na traga masigi premiere ge plan se kare lebi kitang thambi basically ina Manipur lakpada asi film se ina hodokpa wari ina Manipur lakpada thengnagiba okay ozagi personal experience adi matak based tawna tawba film ni adu real film hai tare real story de kar based tawna ina dum saba film ma hoita adu ga ina thengna gi ba Manipuri ILP issue Manipuri gi fake encounter gi hujik chatna riba issue me yam se nungai ta ba ina khara phongi ba ina khara leija ba hai tare adu gi matak ta ina film se dum ina wari se dum ina semja ba hai tare aduna Manipur laga film se kamai namani ai basically mitei Manipuri e base heita ba hai tare basically Tripura da di mitei khoi gi mitei mai se tamba ko to facility hujba leite hai tare aduna mitei siga laga kamai tawni kamai na film se oigani haina tawbada ai itaw Rakesh moina suk Manipur gi dum saknai ba mi ama adu plus moi writer ni namaga tanana khotna na adu hujik film gi main naina screenplay ba gi itaw Ojit okay moi mateng lauraga aina jamna akhoi gi team am sagat laga aina tawjaba adu film se basically aina release tawga khali se Manipur da plus banda shu basically mitei film me am se multiplex tam ho ude khoi si bo multiplex ta release am bo tawti to aina Mumbai le ramina aina handak film se mitei multiplex ta release tawgani hai ba wa se mi me am thamjarage okay multiplex maruina Mumbai any multiplex mitei leiba jaga me am se okay akoi Manipuri language khangba maithai lon khangbo mayam na leiba mapam sing khara akoi target khara tawni Bangalore hairo akoi Mumbai hairo aduge akoi Guwahati Assam da hairo aduga Inox hairo PVR hairo ama mitei leiba jaga mitei leiba akoi place me am multiplex me am se ina khanga laga aduga release tawrte ne okay yam phaba good news hai dar multiplex ta Manipuri cinema sa na odo phangdu se handa ki nungsi khongchat hari ba akoi film se gi khongchat sina oiduri yam nungai ba paw am ne tar is like a breaking news tar kuni pan dei ne akoi premiere utu se Manipur da su lamboi khona khong de ba akoi gi trade center sida leba auditorium da release tawdoi ni okay co-producer obiri ba Rakesh ta selakcharam gi film si na hoji pawi oba train sing Manipur film gi train dagi kitang doan dong male issue su haidi Tripura macha amana Manipur da lakung matam da thengna khiba experience sing Manipur je matam da hoi wakat mi pham wakat khongchan really ILP gi dagi fe encounter gi mayam adu issue mayam lei hoji su Manipur university issue ga je mai ho ge le ri timing ni aya matam da issue ata lei ba adum ba da happy su base dong male kai no da sai Manipuri macha amana Manipur da lakung matam thengna badu film se da mamitani hai real life tu gi real life ni inspire to film am oinin tak piri kamai haibiringi film se na karamba makal gi anouba flavor ma anouba makal ma Manipuri me hawda mahaw ma pine kan bi kamai ying yam noi je wazara soidna phangane na khale mahawk se ana film se gi wari je lakna honna kan dai na who is Arup Thokchom masi akhoi hana khangmina bam director Arup Thokchom se director screenplay and story writer wari se masi mahana Manipur da laki ba se akhoi ga sakhang na gi ba hai batare 2013 gi
loisalakpa 14 gi sigi maya oigani Manipur da ipak film production ai sagi banner lejari haiba banner siga tie up tawrakanda akogi achauba event nama mega event nama khwaidigi man ngasi bogi Manipur film khongchat ta kai producer director actor renowned masak naiba amukta da Vegas open air theater board ta akoina felicitation toba program ko pangthoki madu ipak film production in collaboration with Animun Film Studio Mumbai haiba film studio sigi makhadani nungsi khongchat puthokadori adana man ahan bu matamda lakpase Manipur da animation film gi ihom khak sagat pan animation film gi studio madu gi editing tampham institute amak news kon da establish toban some lakhs 20-30 lakhs loss sarkhaba ai marup amakhang ni arup si animation website masi mangmi maramje Manipur da kogi mai je aduk chang nai da animation jing asai gi adum class to bai se mai lak tragedi ya da VIP line ne haraga sumai se to mutpa so mai to dan mang ge badai mai animation studio si ta sengna establish tawraga room ki sahi amani se adu mulasi loss sat khar kanda mark si Mumbai da mo hangi bani Mumbai digi mo halakpa matam da issue mayam nga sai jab da ILP gi issue mayam adagi pen counter gi issue mayam se ma ki lives da sum wari na tab thogdo oina sum thengna ra badagi short film amakhak mak namki yam osimera na masa matam ne act tobni wa sungang ang da short film khak nami masa mana direction pira adana mahak se Tripura gi ahan ba film maker metai masada amani haidana khoi Manipur newspaper kya amadu su publish to khraban ana smai to na arup na Manipur da laba matung da ekhoina thengna jarwas dagi haitar ekhoina Tripura da pokpa meitei ma samna ekhoi ge loan gi oba film gi da makta dedicate to rok pa hai basa ekhoi support to wi haidana ekhoi je lepani second thing mahak na puthokena plan to ba direction pijaba film amasu ekhoi hujik near about 5 to 6 lakhs Thada garaga market to uba phangdaba laikho mai ba film amasu leiri hadi number punoi loisalabani only releasing gi matam ngai rakan tawbuda bu ngasai crew members sing marakta coordination walak padagi director team production team aduga artist sing di masti da kasu yaudre maruina mainly ngasai gi production team gi marak saida khajitang correlation walak padagi haiba film se masi masum loss sale sumai tawdana amuk tang di ma Manipur da tholaga film se ma sirasu changasu Manipur film se worldwide release to ba film amakhakti tawgani habi target lak matam da ai khoi gi thongama thoyang mana puthokpa nangna kap pakche de habi film se ai khoi gi YouTube ta aduga malengi miyam da sandukna ba promote tawna ba hona Manipur film promote tawna hona ba da thodang yarak pa Arup Thokchom ma na Tripura da habi film simak premier kap ki nangna kap pakche imasi binodini ki sumai lakpa Arup Thokchom gi anauba khongchat amak ni mangon da thengna ba Manipuri film nungsiraga Tripura da poga Mumbai da settle tor leijaba mana Mumbai gi sawgro film sarkan de horak pa minor knowledge laba mana Manipuri film se worldwide ta masida promote tono on of the thodang ya jagen lakpa Arup se thengkhang kaya da Manipur yorokan da mai thiban nangaba misa amakhang ne duna aina wish tawjari ngase impact news masigi impact tv yeng biri ba duga ngasai manung hone yeng biri ba viewers sing da sigumba yamna nungsingai oiba maitei masa amakhak yamna tarak Tripura gi yangraba Bengali makta pokchaba madusu Tripura gi last haidi station oiriba Dharmanagar haiba Tripura da chalage heta satpa phangado khunnate Dharmanagar aduna haiba khunja pokchaba yamna meitei macha amakhangna Manipur da lakanda simu film namba haibasa ekhoi crew members sing da natna Manipur miyamna support tobam thoi ana films da leiriba wadi masigi paring masti actor su lengching biri magi wasu tamina gani yam interesting oiba wapum sing ne thambiri se Tripura da pokpa meitei macha ama Mumbai da settle tor leirabne do koi Manipuri cinema bo nungsi jabana film potokri mamang da tongan ba event sing da natraga atop Manipuri film sing da yam chauna saruga biba promote obudni khangde production to obudni khangde to isa ge produce torga ari natraga animation gi web poero Manipur se program hona khiba do finally last but not the least akoi gi Oscar winner PC Sarkar magician mahak si Manipur da purana ba 3 times Animun studio in ipak film collaborator masida ju near about 7 lakhs
Okay. Maki journey ziki. Okay, yeah. Ban blockade lai base. Okay. Manipur da matam aduna ki bahai ta. Yam thawa yaw na honu bikhi habani ban blockade adagi sum khongjang mayam ihong mayam se lei basi sina maram moiduna yamna apan madi oikre adu hairi ba apan mayam se probably handaki nungsi khongchat hairi film sida su uthok pagi mami haibe ta dung dawi bana promo ga zumati mujagre promo sing si promo di se athu matam da tan tha da lockdown male ngasi nung dang tra hayeng boda tan tha da loi thulani loi khangani Ashok ta lachang Ashok film si gi matang da kari happening wari paring du boy ro na daga taurai ba hadi film si gi anuba contribution hai tare manipuri cinema da kamai yeng bi as an actor moina film si gi marui bro lobi ba moina tasena film ji aina kumok podegi ju tang tongale okay ngasai gi aina nungsi khongchat haibji da ngasai gi romance da nungsi bagi kanu da maming oi wei ninge wa adu ngasai gi hoi tamo arupna ngasai manipur la bu matam da mana wa ba thengna ba da sida nungsi khongchat adu mai tau jana ngasai gi ai gi marup samjan hadi ma jana ngasai gi manipur la bu matam da ma gi awa ba adu da thon bone na okay adu ka sing su khatang habira mo ko Shyamchan sina Manipur lak pasa duine ba film sida hoi samjan aduga ngasai gi aina mu koi manipur gi meitai ne ba koi alpi gi su sidai de amna thawai yaw ba koi manipur gi meitai sing gi amaina to hai tare adu ngasai gi aina mu ngasai gi Tripura gi ningol ama aina lo ba okay ada Tripura ningol si ai de lera kanda ngasai gi mabung ji ga mokhoni yamna nungsina ada lera pa ada ngasai gi bai samjan janda ngasai gi mabung ji na manipur la kanda ngasai gi basani marak sida di muk chang bu phang jada ba so da mayam gi magi thabak ngasai gi manipur da thengnari ba duga magi tonga ma thabuk sing gi dum question sel lera ba lai ka ngasai gi samjan janda laktre ada aina sama hai ba nu pi jada ngasai gi ai nu pi jada ai wa sida samai to nangi na bung do samai na manipur lai adu ngasi ni hum ji chat kin hai ba pok tai na hai kanda sai ai wa sina na sai smadi chat keni khokani hadi masalam lai ri se ko wei kholi ga ta da sai ma ju sangdi sangning bane adubu sai gi magi thabok to na ya da bani na keno to bane ka so khang gano aina ma so dan por keni sak saram samina keni khokani ha am nuksiwa adugo yam keno to famo su okay adubu sida Shyamchan yaure hoi Ashok yaure koi lead role hoina atopa koi female character aduga atopa senior artist kana kana diaw biri narmada yawe okay aduga Tripura de narmada ga Shyamchan ga opposite oigada ba hoi pairing se okay aduga Tripura gi ngasai gi laina okay Tripura ningol sa duri se masama Tripura di odune ba Tripura se boy okay mai mingjana laina hai hoi laina okay laina jiga ai ga keno act opposite pair oibo ko okay yam pai yam noi do mali interesting ware wari sisu okay adubu nungsi khongchat habani na ngasai asona su takpi hiba romantic hadi nungsi bagi wari or dong wale habani adubu adu ki kitang tongan ba nungsi budi nungsi boy ba karama makhal ki nungsi bor jana manipur nungsi budi jala daga manipur da lairi ba awaba mayam na hori bi hong mayam si da lairi ba nungsi ba masa mayam do ngasai Shyamchan na sari ba role sina nungsi zaru budu oidori bra wari si buta seng thawai happy ba ibiri ba aduga masa mang so laga thengna bi khraba khoi writer director producer mazaru ta hangjiram ge nungsi khongchat se kari gino karam nungsi khongchat basically manipur se Tripura gi ate jaga mi le manipur se da khoi motherland hai ta khoi na pi nge de su akhoi aki relative me am su akhoi siga dum lei akhoi pan ka loi lei bai ta to ne de khoi lak phang da ba adu manipur se pi nge de khoi yap thap pa lam mai na dum khoi ibok le ni de dum lak tholak sin lo tau ba aduga aina 2013 na lang matam da manipur se sma economic blockade ba sma na issue me ab lai rasu dum lak ning ba aina de sigi taste is very different hai ta sigi aduga egi marup mayam hai ro mare they are very open hai ta adu aina hai tang adam lak na siga aduga aina ada film taw rasu mitei film se ai am tang taw ge okay mitei film se ai am tang shem ge ai mitei dum do hei ta mina iba khot bai si di ai kok ta story le rasu iba khot se yam nam da bai ta aduga film se nungsi khongchat hai se siga la ga aina thengna gi ba plus aduga aina marup mayam nai bu pu gi ba hai ro akoi khongjang aduga akoi gi symmetry akoi war symmetry hai ta akoi di aduga akoi gi moirangi asiga mayam historical place akoi lei ta akoi basically mitei Tripura mitei oi akoi singma jam khangde okay war root mayam se khangde khongjong ka hoi chabodai han mane han ba ujabne ba pot aduga aina jamna khoi surprise hoye ba siga sugjam khoi history le je khoi di pi nge da khoi ma pan le rasu manipur history je khoi di
kaisum khangba khangde hai mu ta aduna sigala ga su jam phaja phaja pot lei se aina ahambo bada jamna nungai ba jam nungsi ba mu pokhe hujik su ai dum koi ba chale hujik su khangda ba pot me am Manipur da mayam lei re adugi matada base to no wari se aina dum sajagi ba wari macha man okay nungsiba mayam hai tar tuman makal nungsiba hatta ba Manipur da isu mayam lei re su Manipur se nungsiba se dum nungsiba ki maram se yam chaung lei jam chaung lei okay economic blockade ban blockade laser ka su irang mayam hauja tar ka su Manipur bu nungsi ningai ki maram se yam lei re haru maram mayam se reflect of film ni nungsi khongchat yam puni bu nungsi hetar wari tar ho levir adu film je koi na hapet genre oina type oina yang kan dadi masi documentary style film oidori bra na traga koi normal koi masala film hai tare na koi feature film hai ta mayam yang nerba commercial movies mai oga ta bra karma makali film oina basically esi hardcore commercial di oiro okay hardcore la koi masala movie ati di oiro ado hai radi asi film je art film su oiro roi kai film isei khara ina dum hap film je isei ama ni ahum yawe to aduga isei amana nawoi oja nawoi ne sapani amana odroz koi gi jamna singer Rosie Hisnam akoi folk singer se folk singer amana koi hojik ta jamna ming bhawri ba Kabira koi bullet ki Kabira adu bullet Kabira se aham film de sakpa se egi film se ne okay my film de se sakpa se egi film aham anda ki nungsi khongja se aham boy de egi film da aham mi me am yawe egi film se akoi gi itaw osimera jo aham mani film kumba se film da aham mani haidi as an actor now I documentary nam ki base ahan mani ado Kabira so ahan mani ado huji ki actress Laina Tripura gi huji actress aina siga hoi introduce mi ma'am da hoi introduce to Manipur film da masu ahan bane okay ado ahan ba khara dum jawre film okay ahan bane ado koi Manipur gi audience mayam gi damak ta su ahan ba makal gi film moi dina tare Tripura da gi origin oi ba miyo yamana Manipur film amma namak pase ahan boi de ado samana koi gi koi Manipuri lon khangba koi maitai oi bi maitai na tabusu oi bi Manipur da gi haugi ba tongan ba community sing maroi na maitai su ado ga top community sing su mapan da gi mayam lai mapan gi state na tri mapan gi lebak sing maroi na koi north east India da mayam lai re hadar sandoga aduna sumba koi gi Manipuri cinema ma Manipuri lon bu khangba mayam na yengdoi ni aduna khangba khang haide sigi film sina koi Manipur da budi choi da ni yengani adu Manipur gi mapan da ngai koi multiplexes ta even thaba phogi plan lebiri no jar arun ta kuire ado koi keno da lakchani ngi si Rakesh lakchani koi Manipur ta sang na leramni na Manipuri cinema gi keno se dum khangbiram ni pattern je tare aduna koi north east ki cinema da ari north east la iba miyam jina karam hai na sigi film si yengduri kamai to moi gi response mai lakto mali kari to bi scope se area se kagi ubi sai matang se critical di oi haiba means koi gi multiplex ta yeng bai ba se akhan nai masigi viewers se haidi khara sen khara pai ba aduga koi maitai sing se ayam bana hoi Mumbai gumba Hyderabad gumba asojo city jingi multiplex ta yeng gi bidon amo oi luri di maitai ta ba koi lamdam sing mafam sing hairak tar ga di masagi suppose inang nak pada Assam hai si natra Tripura hai si natra gan Guwahati inang na Assam gi mafam marui ba koi trade center ba Guwahati hai si maitai yam tari ba koi gi hojai hai si sidai da tawma tan koi khungang da kap ta ba yak ta ba hai di screen kala kap ta yarak ta matang lai ai Myanmar kap ke khala su Bangladesh kap ke khala ga su adu ma mathau ma lai adu ta gi koi na producer siga koi direct to jeriba ko producer oi jeriba khoi ga masi khoi na after releasing khoi tana jagan hai dimiti ta ba mapam puna makta sandok na bi target se producers na ju khali ai samuk su madu de ngau jaba makhani na masi yaring kai multiplex ta gi hendo ga screen gi hai di lamang da kapagi masi gi masi jina nungsi ba sa ga ju hendo maitai jing adu khoi gi film sing se kari gi maitai ta mafan ja kap to no hai bi ji matang se yam nungsin ngai wer na Malem da leiriba maitai sing sumaina hingi akhoi side poi side saura leire akhoi choijai na kra leire haibase karina ta ke matan da khoi film genres masi jina yam laina khoi khangba ngami kamne khudam moina kan ne khoi gi Bangladesh ta leiba maitai sing si mayan maitai lon thokpa jala ngang thokpa jala haibasi chatra di khangde wari ne yad Myanmar da le maitai sing maitai lon thoktre kana kam na hai chatla kan de maitai lon thom sumaina khoi maitai lon thoi ngang de haibasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯀꯥꯝꯕꯗ ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ Okay. Okay. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯇꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯤꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯅꯝꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯁꯣꯛꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯒ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯔꯨꯅ ꯊꯛꯀꯥ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯑꯃ ꯀꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯄꯔ ꯍꯤꯠ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯈꯨꯝꯃꯦ Okay. ꯑꯁꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯨꯞꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯁꯇꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯕꯁꯄꯟ ꯀꯣꯁꯇꯨꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯦꯀꯞ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ ꯃꯇꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯝꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯁꯣꯔꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯔꯤꯍꯔꯁꯦꯜꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯁꯇꯨꯝꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯗꯥꯁꯣꯛ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯉꯤ Okay, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ as an actor ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯌꯦꯡ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ as an actor ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯜꯄꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯜꯄꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯅꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯜꯄꯤꯒꯤ ꯂꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯇ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯣꯟꯒ ꯀꯥꯏꯒꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥम ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯤꯈꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯜꯄꯤꯒꯤ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯨꯞꯇ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯨꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯪꯒꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯕ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯍꯧꯕꯗꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯍꯧꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯤल्म ꯅꯝꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯆꯤꯟꯕꯅꯤना ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ मादी ꯑꯩꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤना ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯏꯇꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤना ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯪꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯇꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯕꯗꯣ ꯍꯩꯇꯃꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯇꯩꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯤल्म ꯅꯝꯕꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯎ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣ very energetic and very positive ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯖ
till release lower jo hoy ati step lady okay step makata film yam photo ke khali yu to putar kan adi experience ya no aira na makata na si experience tum continue to bu kai di hai okay definitely okay ado koi Rakesh lak chara bata film sina yam tongan ba flavor ma budi pi ni haire anova hadi Manipur ma pandi lak pa director man su to video ni adu Manipur ki tongan bam da so mo multiplex yauna masi utkane su tak pirapni na yam game changer amadi oidore adu itar ga su cinema sigi film sigi yeng local u matam sa issue mayam su Manipur dil tawe habani na mana Manipur la matam da issue mayam da jarga su Manipur da nungsini ha mar mayam lai masi film sina uturi ni habsu tak pire adu itar ga su film se sai film se documentary style weno ubibra natraga mase feature film sai commercial dia moiro habi ba hum tak pire adu sum makhal ki film se experimental movie ha gadra sum base koi Manipur ki miyam na Manipuri cinema da ki expect awen khan bibra to deng kamai ying mase aina sai jo hajagre sigi matan se khara film ji screen je yanga kanda khara critical oyen ha je smile to dana koi ki viewers mase viewers maruina Manipur ki viewer de gidi mapan ki viewers na yana oikane na kale maram di kaino hai kanda ngasa gi koi no wari tar se handak mamang se gi sangai festival la ta Myanmar da gi nupim sang khlai kang federation of Myanmar gi ama khakta la in adu represent to rin Myanmar gi adu festival du di Myanmar da gi kang gi la i haidin hai report su koi mandira mathel hai ba film du da artist na tamoran jining thok jana tawna yahon gre tamo sibadas na jaring culture gi director ba sar sibadas na puthokani mandira mathe mai no artist yaw se promotion adu mana Manipur da la am hai ba se kang federation gi mohut chalama nom lai Myanmar whole Myanmar gi meitei represent to la e somai to dana Arup na Manipur da la kan film nam ba hai ba state da maleng gi tonga to hom da lai khundar meitei jing jina sigi marak ta gi ahan ba meitei film producer hai ba se mahak su ama oirin okay adui ta gadi mahana pudo film hai ba se compulsory se asam na yengning gadoi da LP su ai je Manipur di mit mang da thokoni na screen thola ga su Manipur gi babok na mastai da khara kari hai gani haidi understandable oi ba aduna maram oi kanda masi viewers se target audience hai tar masi mapan gi meitei sing se target audience ni film sigi magi journeys aduna masi hai dana film se Manipur da yamna substandard oi film mo oi gani haibatu nachade masi soidni standard oi gani eko yam kanna maruina cameraman kapi ba koi cameraman se koi na film si oina wana bata ma kya chobu thodang le mayamna sakhang na ba imo yumnam film sama yuma thada kapa ba the best cameraman karan tar ba imo yumnam na yamna technical si areas ta mana pukhala kan the film na makoni editor hairaga su yamna mayamna sakhang na editor romi lama ba si mana edit tori ba da kadai de soi gi da gi haidani yam kopna maruin na technical line da imo yumnam ga romi lama ba na phaiga phaina pu gi ni na koi production team da lejari ba koi crew member da lejari mayam sa masi yam headache oide adu tawdabu masai zaras nang biri ba si matuin di target audience Manipur nate mapan gi leiri ba meitei sing se Manipur lakning ga lakpa phangda ba Manipur uning ga uba phangda mayam do matei da target thamja ba film am Manipur gi mapan da le ba Manipur da lakchaning ba lakpa phangja da mayam sida Manipur da lakna bagi lakning hanna bagi Manipur gi hen nung bagi khongchat ama hatare khongchat am ohenna bagi lambi me yalam badum film oi doni okay yamna inspiring oi do yamna intriguing oi badum laba story line ni the film se soidra mai pakane du Manipur me yamna su Manipur ma panle pam jaba tar su Manipur me yamna su amuke hena dum pam basu ya khudam na ka na sai gi samsan si Tripura dagi bai ra ma thoraga Manipur tour lakpane madamana sum thengna ba kan da jiri lambi da gi Tripura da gi jiri line da silcha phar lakpa lambi sum la kan da Manipur ma pham maroi ba ma pham yang sai production pan bi gre ma pham yam su azara sta di yeng da su yar ba pham mane urga leira ba khang adu to bu ma pa ngi mete Manipur ji silai loktak silai loktak ai ji to mi sian da bai world gi yam masak to par man o Manipur da lei boi re khudam na Tripura da artificial lake am khlai nirmal lai nirmal je khoi sarkan da nirmal Tripura da chala gadi Tripura nirmal se yeng da gadi mapung phati haine hari ba nirmal se Tripura gi last king B Bikramna samar matan pothana bana saba nungau na saba artificial lake ama khang adu huji uduri ports di achauba to mi chen lake ama mapam ya udui ne kangla ubagi kangla saji ubada da kaino fil to ai khoi na di ngahal da power sapani na moi film je kaino ne masi youtube dai sai tha dorok pada adai da gi dum
target audience soidna mapanda lei gibsing tana hena moida yamna intriguing oigadaba moida hena emotional oigadaba adum la journey moidune adum la akogi cinematic experience moidune nungsi khongchat on the not bent lobjage praktian ton jarake duga makha tana team ga wari sana jage praktian jage impact news pe me ta ro Welcome back. I'm going to Manung Hutna 360-degree analysis of news and events ki thangzagi edition Saturday night show ni aduga ngasi ki Saturday night show segi showstopper obri ba guessing asina laliba October ki tarik kuni panda premier show on gida makta not only Manipur kartan tana India ki tongan ba mafum singda premier show on gida same sawal orba nungsi khongchat hari film segi team ni mathangi question si film segi co-producer ai Rakesh Naorem masai Manipur natana Manipur ki mapanda aruga sigi film sigi target sumaruina Manipur ki mapanda lai khraba Manipuri khangban ra Manipuri hauki ba maruina maitai tabate community ma'am dasu masina main target primary target ogeda badu film am oini havenina Manipur film gi can say pamna ba haigedra magi Manipur film gi film gi so khongchat am leje mai ta Manipur film gi web sisu Manipur ki mapanda hoi mayam na dum yengnare tan tongnare bisi tare adu masi web si yauren lobi dira kamai adai dari kari happening Manipur film si maruina koi ge atopa hai tare koi ge lepak singi lamdam jingi koi ge lon ngang ban nattaba hai di makhun usum pam nei adu ba hena koi gi lon ngang aba khudamena Myanmar hai si koi Myanmar gi taxi khong hai si koi gi lamya me jam irabon na mana lei gi daba koi ango singi koi napom hai di tangbo khul hai si ga thangna ba Maitei atana taba Myanmar gi khon ma taxi khong hai masi mioi chani gani phumu khundai yumnak adum 60 70 mu ki yumnak lehoba khulama kan khulza maitei film si film ani leram haidi cassette se haidi aduga mate haidi akhoi gi film se pam ni yeng nei po raman adu film du yenga kanda makhoina hantak ningon chakau su nak chale taxi khong gi leisabi ma chasina yamna thamoi songna solo base Ekoi se Manipur da ningola moina metei sakau base amuk tang chatpa phangjara dina khalo base ekoi ge taxi khong ge ningol singi oi masi yamna numsiningai oi por sumai tawdana Bangladesh da Tripura da Assam da leidiba myam singsina yamna pamna ba phomma koi mani film sigi laaba por amani adi da ekoi ge film sigi market se hena pakthok sak thokna ba hai wakhalonda koi film forum Manipur ekoi ge aspect body amani gil tarani thoya punba body Film Forum Manipur ki hojik leiri ba tam sine masi ai samusu information and communication secretary pujabani sarmangon jauna esma chairman oiba sigi team sina anu ba mayon ma khak mani film si hoji puna phone masi gi mayon se ko gi Assam da kundar meitei sing sina ko gi Manipuri Film Forum Assam masi chaliba chahi sigi horak angan mu matam da siam dana film sigi masi mayon ma satna phone Assam da meitei lon gi film si puthom okay handaki hogi ba tha ani hung gi mamangda koi Manipuri Film Forum Tripura masi semkhre Tripura da smai to dane koi gi film sigi khongchanam khilai akoi gi film si maruina koi gi maleng gi miyam da sandong matam da koi anova producer sing se koi Manipur na koi Bangladesh sal film namu di wa Bangladesh tigi thawai yaw ba changai Tripura de thawai yaw ba changai Assam de thawai yaw ba chang smai na thawai yaw ba mayam thola kan da koi film je hena promote to mina bang khak sal Film Forum Manipur khaktana natra Manipur gi leiba film producer singsina puthoba film se khaktana hata ekoi gi film sing gi khongchat nama Manipur gi miyam maneng gi miyam sandok pada masi wana thoka da kharle mande ekoi na Bangladesh film nam chapai je Bangladesh tim yaw da tingam Myanmar film nam chapai je Myanmar gi tim khara koi tairip to da ya da somai ta ekoi gi film se punna koi ge lon ngang ni myam se promote to mina ba ma khak changi adu ka koi film sing se subtitle to ra kan da koi international level da sai production ai bi ri ba sumai to koi pukhat pa tara ga di atopal koi ge dialect sing atopa country sing gi lon tonga tom lon ngang ba sing sina su koi plan je he na pa ma kan na khan okay sigi line si da Ashok to sulak sagi Ashok nung sai tak bikre koi Nagaland gi film amra su actor re da mai to mapan gi film sing toru gi su experience le re ado koi Manipuri film sing si suaina mapan da mina pam na bagi yeng na bagi swai sida hai tare natraga ani gi exchange program na tonga state ki tonga ba music pulla film na mina ba he na paktok chauthon ba koi gi target audience not only Manipur katana te Manipur mapan su meam lari Manipuri khang ba maruina moin he na pami aduga Manipur khang da kang su dum yeng heavy option se lebani na adai tu de personal experience kari lebi masi tasena akoi Manipur gi artist sing ko masi ga de gi leiba
any Bollywood Hollywood ID siga compare to matamda Manipur ki ju sop to rana khale ba haidi technical aduga minute crore dani akoina some amount thousands adu da number ne ba ko aduga moi khoi compare to da dum sop to radi khale aduga khoi honabudi lepe ya de honabudi hone aduga hadaki ta sena koi kano da Bangladesh da ai shooting hadaki Bangladesh sanatam phada shooting chale shooting chapa matam da ngasai gi ai chopa matam da ai chapa matam da ai karam khanga moidra na khalaga sai Bangladesh ki koi Bengali khar jo dum yengame adu ngasai gi maitai sing jo ngasai gi adu actor do ni ngasai gi luhong bai hing adu gi da jinglem ba hai ga ko jinglem ba hai ga mayam je khusu ewa okay aduna dum khale Manipur film si mayam da mapalom da yenge mapalom da nungsibi hai ba ji okay kino to we okay mapalam da yamna pamna ba nungsi na yengna ba marina lon se khangba mi na di na to sidagi hogi mi sing di yamna nungsi na yamna maru ene yengjaba film sing oiri hai aduna bu yam lona to wi re hai gi tang wa hum tan adai tu dai ozar tlak sagi ozar suma pan da le bini na Manipur yam nungsi ru bai tare aduna bu nungsi khongcha si re ni project ki film oi on tho bre thabak to on tho bi rabne adu oza gi jo experience le bi re aduna to ozana thengna bi rak pa koi gi Manipuri diaspora sing hater Manipur di hogi ba mayam si gi oina yenga ga koi Manipur film si karamaina puthok pa ya kamai to pa ya aduga mayam se kamaina integrate to pa ya film se na medium ma moina kamai yeng beta du dati basically film ki market se India da film ki market se jam chawe Manipur ya khoi ki population hairo Manipur ki hoi kaino hairo jam limited hai ko jam na khoi market jam pe ga shu hoji film apho film di khoi Korean film su jengi lon khang su jum jengi apho film ha mi puna ma jengi subtitle jengi aduna market se mapanda aina anda multiplex me puto su atei su sumaina Mumbai da hairo akoi gi dubbing film gi market ma su le dubbing film mai di atei lon gi suppose film me am se mai lon da dub torga man release to ba adun market su le dubbing film market dum chawe Mumbai okay suppose akoi Marathi film ma leiraga ma adu Uriya da dubbing dona anko release to adum ba film me am le adun mitei film su dum scope me am le aina Manipur lak pada film khara ai dum aina ujagi ba aduga aina itaw Rakesh dum jeng da film khara aina boat bhaiga chando men ate film khara lei madu film tu mapan da market chakada ba film ne due to moi jamna khoi gi Manipur da dum leira mapan gi khoi gi hojik chatnari ba mapan gi trend me am da khangda ba gi keno na moi mapan da puthok pa nam da ba dum ba odam ba su jai okay film minga mai na haijage khoi gi kaisale na film ma aina jingjagi ha masi film je mapan gi mina pang ma da ba film ne ado mapan da mina pang ma da film oiraga su adugi team duna mapan da sandokta ba mapan di kamaina khoi market le khangda bana oi maram moi duna moi Manipur market dum lotion gi bai tar adu mapan di audience mitei film da su apo film mayam le mitei na mapan na pamna ga do mayam hujik su lei khoi khangda ba area mayam da khangda bai tar madugi handaki ai gi film si ga ina dum madugi market jeng ga na dum chang jeng ga na dum aina moi da ado aham da ina multiplex tauge haina hairasu PVR hairo Inox hairo IMAX hairo moina haibadi akhona film ka mi yeng de khoi loss moina hai main adu aina haire Tulu film ena amkha lei Tulu gi language film am moi ju audience population jam yam de moi film dum release hoya okay aina haidi handak ai gi film je no yam chang jengo jeng yadra ga yadre try kan amak try to handak kise ad moi na ozana hada handak kise oza mete kadai lei oza amdang haibiraga siga kapge mana location me am moi takpiro haibija okay taga adu moi handak moi experience ma tawgani haina ngonda moi thajaba to pira e moi okay experiment je soidra mai pa poison wo haibagi wish to wait thamjage si mai pak targa di si matuna thorok Manipuri cinema mayam si tong ba India gi multiplexes sing da Manipuri lon khangba mi sing na tam hom sing da kapak tuini chang nai mi ni yeng ba phang duini adun he na Manipur film chakhon na gi ma sam bor kani okay anwai je khoi manu huna saranai shog yam maru ba tanja do yoksale hai tare rapid fire round gi tanja do ni film si promote tok jana gi tanja su logja ge rapid fire gi khuthang da aduna rapid fire hojara ge okay rapid fire with the nungsi khongchat team ahan ba question si adum ai director da gi hojara ge film si nungsi khongchat hai film si Manipur gi audience na natraga Manipur gi mapan da leibo audience na kasai yam dekhana bigre adobo kitang concretize toraga wapam reason ahum kadang pibi targadi karam ba reason ahum gi damakta for what 3 reasons kui miyam sina nungsi khongchat hai film si yengani yang kan bi
basically akhoi mitei myam gi akhoi history se aina punjan na film si okay reason number 1 history number 1 adu mapan gi mi myam su mitei film se aina si history myam puthok panina moi khangdo myam lay okay ei sha su myam khang de su myam khang de masi gi reason number lay okay knowledge myam pang reason number 2 reason number 3 na manipur gi akhoi gi scenic beauty okay beauty myam se manipur da akhoi lokta khairo manipur da si world famous utane khoi khang ai de han khangam de lokta pi nge de khangam de hui ta khang bai wan okay hai du world gi ai khang bai wa dum pot myam se film se dum mi na jeng ne na ina okay reason hum ta piri du koi co producer Rakesh ki wakan de di karam bar reason hum gi dam tam yam ne yeng do mali film reason ahom se ngasai production hai biri se ga point number 1 hai tar masi made de manai hai badi ekoi gi manipur gi phajaba okay historical background leba mafam sing se koina screen da film se gi wari de da paring se na dum pujara kan da wari liba ma yaw okay reason number 1 simale one sile historical reason number 2 ngasai hai jare manipuri film se mapan da leba sing se yam pami ekoi gi choi jane ga maitai sing na pami compulsory masi mapan da kapa film ama kapa ni da khoi lok thok khrabani na kapa dan masde da compulsory akhoi gi khon da karam akhoi gi lam da karam tam kap ka da ga ha se koi hangak pa su yaure koi akhoi gi kai ha gi ni whatsapp group mayam ma lai whatsapp group da hang pa akhoi gi tripura da na karam tam tare asam karam tare sumai da masi khorang bam khak lai re okay khorang ngai na bo okay reason number 3 manipur gi ngasai gi akhoi gi law and order phatte hai se paper da ui mon newspaper gumba da ubani ado khoi handa kis de film da utoram okay visual film mayam lai re hai visual to utoram okay ko act to bikhi ba Ashok ki di kari habni karam bari reason humna maram oirga miyam na film si yeng bini khan bi ai di producer ga khoi producer na habi ga aduga khoi director na hai jina dum okay adum yare ayam okay now same side okay mathang se adudi Ashok te ge dum hojara ge mathang question si nongsi kongchat haiba film si maruina khoi film du buding sa kari gari da focus away hare adu real life tai tari sagi life to be any life tadi nongsi gi kongchat sida mayam na ayam mana focus tawnari ba natraga aim tawnari se kari hoin kan bi mayam na ayam na aim tawnari ji akhoi romance okay romance ai romance da ngasai gi nupa du nupi du ge ni nupa masa bo ro thung ba dagi swana nungsi khongchat mayam da swa unai ba nungsi ba haim da du mai no uwa hojiki jin da mu ngasai gi akhoi tripura na manipur tripura gi mi mana maitai masa mana manipur malai baksi akhoi horofom ni harga nungsi na sal bo matam da manipur da akhoi wahori ba nuai na mayam da targa akhoi mayam da soi ba wari ba sung mayam su kan da hairiba misina ai thengnaro kan da thengnabagi manipur nungsi bagi khongchat to adu ne thamjai okay adubo director de laksage film sigi budi magi focus ama lejare adubo nungsi khongchat haiba nungsi bagi khongchat sida any love obi hai romantic love obi hai natraga khoi atop makhal gi nungsi bo obi hai masigi nungsi bagi ultimate goal se aim se kari khongchat sigi nungsi khongchat sigi nungsi ko ta ultimate le je koi mitei myam tripura assam mitei myam se koi pulapuna united oisi okay pulapuna koi any issue hairo any ILP hairo any issue manipur gi any issue hai se koi hoi cooperate tausi okay manipur any issue da pulapun se pulapun si okay Rakesh laksage kari haveni nungsi khongchat ki masi yam chame madu gi pandam du dane khona aina co producer gi thoda lojer su mandi ekoi tripura da show ekoi ade assam da show ji NRC gi issue myam lai masi ekoi manipur gi da show khoi na pangba yaba myam lai adagi plus ekoi gi tripura da show ngasai director na ham da habi koi ibangam de mai te me ka koi satna isam yaudana koi mai te me tam course taw masi ekoi punchin ba unite oi basi matau tarak ba adu ai koi kana punga da ge hai basi ai ngasai mamang da panjagi du tripura da lebe mai te sia mai te lon thokpra thoktabra tripuri mangi ba mai taw da tripura mai te ji mangadra ni si chingna ba mayam lei satpam khak sangi punchin bang khak sangi ai koi se communicate taw bang khak chali madugi achauba bridge ama handaki nungsi khongchat sina masi ohenna na bagi thodan okay mathang gi se edum Rakesh te edum hojara ga itare ko gi preference hai ga dara maru hoi bagi matungina personal likings personal preference ki matungina aina khongchat mari khak haijar ge hair ba khongchat mari se karamra number 1 da karamra number 2 da leheningi ranking am haitare magi arrangement am order am pibiu
khongchat mari hajar ke ahan khongchat si nungsi khongchat ani subasi wakat khongchat ahum subasi punsi khongchat aduga mari subasina asi khongchat khongchat mari si marui bagi matungina 1 2 3 4 da thambi akoy punsi khongchat nungsi khongchat punsi khongchat wakat khongchat asi khongchat akoy punsi khongchat haibasa number 1 masi number 1 number 2 number 2 da akoy nungsi khongchat number 3 akoy wakat khongchat wakat aroi basna asi khongchat akoy asi basna lochingani mani punsi gi thengna pa khongchat to nungsi rakpani ani sobata haidi aigi punsi life experience to madu punsi duna purak pani adu da nungsi re nungsi khongchat je thokcharak okay ashok tala khongchat mari ni punsi khongchat nungsi khongchat asi khongchat wakat khongchat mari je da kwai maru oi ba isana pamja padu matungina order mai bi nungsi khongchat nai nungsi khongchat ahamba okay ani suba janda punsi khongchat aduga suba lemhori je asi khongchat ka wakat khongchat ka lemhori wakat khongchat ka asi okay wakat khongchat and then asi khongchat asi bujana roi ba okay ozaro kidi ko mai habi ni ai di ozara ai di ahoi gi itau rakesh na haibado adu same order da punsi khongchat nungsi khongchat wakat khongchat akoy punsi je thengna re nungsi re adu nungsi rak ba matam di pen da wakat myam thole adu pen da na a pen ma le re sudum si re okay asini okay ngasai ai gi na bu ngasai gi hek poklok buga mayam sa nungsi na ra ga di nungsi ba ja na pi ra ga di punsi je mung phar ni santi yam ba de wakat lo ne okay adu bu hari ba nungsi khongchat hari ba film si kari gumba ko team ngoi bi bani na khar chauna dum bithok bi basu ya chauna sum pibi hai jage rate to bi hata film se yam phaba film hai phaba film mo bagi 2 star natraga yam phaba film mo bagi 3 star natraga excellent outstanding oi bagi 4 star natraga exceptional oi bagi masterpiece sum mo khali film butokte hai bagi 5 star kya bi bani 2 star 3 star 4 star and 5 star director producer na ishana to film basically aina ishana to film orasu manipuri situation hairo film ni nam style hairo manipuri film asiga aina pen da basu payam laiki aina toning basu tonam da basu mayam laiki because asina asi film se asi environment se ahan bane ado sigei film gi style hairo film gi hoi keno khatang different hairo tare commitment koi time ado se verdict ki timeline now it's time for verdict star manga se ki mangda 2 star 3 star 4 star 5 star karam fi bini ai di dum ai gi shana dum ai shan to jara ai dum 4 star se 4 star okay ashok star kya bi bini rating hai tar film se ai di 5 opening exceptional masterpiece am to ko kidri ba jam tongan kai positively hai tare koi yeng ba koi to yu thabak se mai thi ga ni na changsan ba khongchat natte mai pa pu khongchat ni na overall koi mai pak pa koi star hai di 5 star se koi bam thoena khali maste dai thaj mane yam na tongan makhal gi wakhal londa yam tongan yam different na sem ki film mo ibne okay fair enough mathangi question si director ga mohok jara ge wahi khara hajar ke har wahi sing je hekta bada pukning da wakhal da feel to thamoi da adu express to biu ahan bu wahi si film aming ni matam gi manipur hai film ma su hekta bada kari feel to hekta bada matam gi manipur film ta bada nungsiba ma manipur ta bada nungsiba ma do feel to ado film mon sama thokiba mal matam gi manipur okay film mon se thokre adu bu atopa mathangi wahi si manipuri heroine hai bu wahi si ta matam da kari ta manipuri gi heroine hai wahi si ta bada pun da kari paubi na da kari saktam oi bi manipur gi heroine hai na ta ba si di heroine si di basically hai ba de film da kumba nupi hoi gi female character hai ba ta adu kari woni ubi gi manipuri heroine di makhan am lere bollywood gi heroine hollywood gi heroine adu manipuri heroine hai kan da di kari ubi kari ai gi di manipuri heroine hai ro bollywood heroine hai ro manipur gi heroine me am su bollywood ka acting da di dum bollywood ka dum acting da di afa si bollywood ka chang akoi gi same category da lebo heroine su me am lei ba adu dum ai di dum as casual okay film premiere hai ba wahi jata ba da kari paubi film premiere hai chak thuk ba ma akoi gi feel si film premiere hai de nungai ba ma akoi gi enjoyment hai tare da adu negative positive ta khallaga da nungai ba occasion ma hai tare okay adu film yeng ma de amna chawba role play to ba pasak am khani mathangi se chujak ka bok popcorn yamna adu sita ba kari feel to bi sita ba da ai di sha de popcorn se yam hena de ai cha de okay
basically तो कोई रिएक्शन ले जाना भी ना पाबुद्रे ओके अशोक लाइस के अशोक वही सिंह जताब द करी फिल तो वी अहम बसी मतम की मणिपुर है वही जताब द करी फिल तो मतम की मणिपुर है मतम दा मसाई कोई अहम मणिपुर की फिल्म मोय बनी ना इसादे हम नुक्सीबा अदो याम नुवाइबा साई अखोइना फिल्म तौरई सिगी साई वे मखक ताकपिरक पगी दम यामना चकथोकसबा अदो याम नुवाइजबा मु फावे ओके अदो मणिपुरी फिल्म की हीरो है बसी वही जतार का अंदर करी फिल तो वी करी मूवी मणिपुर फिल्म की हीरो है तारगदी मसी अखोई सनारपम मणिपुर सिगी लेबु पु खुदिमक अखोई हीरो साइबा हाइदी हीरो नदी हीरो हाइबदी ममिंगी नतब हीरो साबजे सी होइना ओके फिल्म दा नत्रगा रियल लाइफ ता हीरो ओके 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 मथंग फिल्म प्रीमियर है वही जताब द करी उबी करी खनबी करी फोबी फिल्म प्रीमियर है मतम दा ngsayi ai example actor orobani na प्रीमियर म लागतो हाइगदी यम नुवाइबा अदुगा मयमना हाइदी लागतो नो यम नुवाइबा नुक्सीबा मखबोय ओके पॉपकॉर्न चुजा का बॉक्स की है वही जताब द करी उबी करी फोबी मसी हाइ तारगदी चुजा का बॉक्स खोय मैम सुजाक बुक तौना तौवी मसन थी सुगाय हाइबनिना आई मसी पाम ओके ओके राकेश लाक्चरगे मतलब की मणिपुर है वही हम सिताबी मतलब करी कोई के डायरेक्टर प्रोड्यूसर दो ये नाउ सोगना खंबेगरे अदन मतलब मणिपुर है बसे नुंसीबो इना हाइरे अदो आइगी ओइबा वाखलोन दा हाइगदी मतलब की मणिपुर हाइसे कइनो हाइसे कोई व्यूअर्स इन दा खनबा मख मथौताय 1972 की अप्रैल की डेट 9 से कोई की लेगिद्रबा आमम समेंद्रगी तीर्थ जत्रा है कोई ड्रामा से कोई विजुअलाइज फिल्म की मीडियम दा हान हनबना मणिपुर फिल्म की कोई मियाम उठखिबा निमित अमखन अप्रैल 9 अदर मणिपुर मतम की मणिपुर है वही से मसी छिनने कोई मणिपुर फिल्म की होजी की पादम अमग लाग लेजरिबस अदर मतम की मणिपुर से कोई मियाम पुनमना कौफम सुंथोक थोक अप्रैल 9 बु यौराबदी मतंगी मणिपुर से कोई मांगदा थमफम थोई फिल्म लवर सिंह फिल्म तौरीबा खक्त नत फिल्म बु हिंगलिस दे कोई तौरीबा जे नति यंगबिरिबा व्यूअर सिंह नसो मतंगी मणिपुर से कोई ngaksanbam थोई अदोगा सिगी मांगदा पुथोकी द फिल्म याम सुले मदुसु निंगसंबम थोई अदना थमसक ओके मतंग से मणिपुरी हेरोइन हरक मतम मणिपुरी हेरोइन हाय मतम स्ते कोइना आइना थमजनिंग बसी असai डायरेक्टर थम्बी बॉलीवुड हॉलीवुड की स्टार सिंह सिगा चांगदम नबा याय सेम कोई लेsang them ton thoi mark se best supporting actress star Vidya Balan best actress star mana best supporting actress star kriban sumai to na si sangdam na bodu natab ai gi vision dati ai khoi se horei ba artist nga tane hojik lei ba heroine nam senior maroma hogi mokoi parrot hograga mara siwagi parrot hogr kan hojik lei ri ba trend na ha trend amani hojik heroine se da mayam na young naris ai khoi hai ba artist sing se यामना डिसिप्लिन मैनर यामना खंगना चली तौबदबु खदगे हेना मसी चतफम थोपरा मसी थोगदी अखोइने हेना अखोइ स्टेप से कावद हेना चौखट पोय गने फिल्म प्रीमियर है वही सिताबी फिल्म प्रीमियर है सिता कान आइदी मकोइ अनि द हंगस आयाना खुमिंग्रे ओके खुमिंगी मरम सी 2012 सी 2006-7 की मतम दगी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट नमा कान 2012 सी कोगी मोइरांगथम राजन सा राजन सिना कोगी इम्फान कोगी इसकी एडिशनल एसपी ऑफ्स द लेंग मतमदा माना ई की फिल्म कोगी स्क्रिप्ट अमख हाइतार कोगी सेकंड बी तैमा हाइबसी कोई चैप्टर बी सिंग पुल को वरी मसा अमद यमफम होइबा साइट एकेडमी विनर ओइखरबा लाइक अमख हाइरिबा सेकंड बी तैमा सी कोगी 2012 की जून की तांग से तरुक बोर्ड रिलीज तौगदब सिगी बिफोर 20-25 डेज मांगदगी अखोगी पोस्टर वाल पोस्टर जे थेटपा अदुग फ्लेक्स अखोगी होल्डिंग थेटपसे मसी तौ मतमदा अखोई प्रीमियर ओनन हाइबसे मसी उकांदा गाई जे थौ थौना राकेश नावरेम थाव स्माइ सखोई थौर चटखिबगी याम नोंसिबा मंदी वाना होनजरपा फिल्म अमदो मियाम द ओइगरेको फिल्म जे थीरजु फजरजु चैरजु गांगजु आइगी थक्ता लाक्तोरे कोना खन कांदा प्रेमिया सोहाइब जे नुमाइबदगी मथक्ता मदु येंगुर कांदा मसागी बर्डन म्यामा हेदें लाकद्रा काइने खनबसु यावी अदु हेन नुंगाइ मंदना ngasai post isamakna thepagi yawgi bo advai tawdana nungsi khongse ki ihananba khogi kai holding se khoi laiba coming
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 10ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯠꯄ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯌꯔ ꯁꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯌꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯖꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ Okay, aroiba wahisi popcorn chujakabo. ꯄꯣꯞꯀꯣꯔꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ ꯈ ꯒ ꯒ ꯉ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯌꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇꯗꯅ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯕꯣꯛꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯕꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯕꯣꯛ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯇꯧ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯗꯦ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯀꯕꯣꯛꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯥꯏꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗꯨ ꯀꯪꯍꯜꯂꯒ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟda ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯍꯟꯁꯤ Economy yam kanani aduga popcorn sina chujakabo ola kanisa cinema nuaina ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ Sar yenga. Okay. Okay, mathang se aroiba question ni yam toina sang jabo question ni ngasi nungdang se han garaga sidigi program se lore han ga matung da zarup se hayeng ayu hogalak pasida tum holak pata zarup boina hogol oidini hayeng ayu hogalak pasida Chief Minister of Manipur Manipur ke Chief Minister oina hogalak tuini for 24 hours for one day nom khatagi dusu mathang tumda mu oira moidune ma aduna tumdri ngai bugi marak sida Chief Minister oiduni yam tenno matang ke Chief Minister ni sida tabuk mayam di tawni yong gani adu loin di tawngam moy ama khak tawbiram kari ama khak tawge khan target kari tawbiram ni khali in 24 hours in 24 hours manipur gi hujiki same moy target target manipur gi hujiki a hogi fake encounter se okay masi issue se ai hana lotion na ba ai hona gani masi jamna thamoi jamna nungai ta ba jamna issue amani adu okay manipur ma pandle je target so fake encounter gi issue sina yamna touch to ba tar okay mathang se ashok tara se ashok nong makhaki Chief Minister oina hayeng ayuk sa hogalak tuini kari tawbirang ye khali am khak tawbi khan target aina Chief Minister oragadi ngasagi akhoi manipur si community mayam na khundaba yam nungsiba adi lei pareng masu kayam tillaga lemba lei pareng gumba yam phajaba dugumba manipur amani adona ngasagi khara mana ILP harapum batamda ngasagi chahi suktagina suktarogadi akhoi je mangine akhoi je sakhina bagi yamna apikpa wakhal ta dabagi ma khak su leiba ko adona si chap manana ngasagi akhoi no honari je manipur gi ne ngasagi ILP si aina Chief Minister oidaragadi ILP je chanhan targadi ko yellow missing lairiba tribal koi naga kuki koi nepali duga muslim maitai haiba sing je akhoi pun hingminaba yagani aduna akhoi katagi oiba yellow mi kannaba gidamakta ILP je chanhan yani okay yellow mi kannaba yam tuna tabak torongani havne Chief Minister oram targadi in 24 hours Rakesh kadi kari to having hadi within 24 hours kari to birong ai hakide maruina manipur gi boundary se masi protect toba kayuma lam machet amata inchi matang masi manipur ga jum thangnari ba leipak singda masi pithok pa yaroi masi mangba yaroi aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ okay ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯗai ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯧꯁꯜꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯒꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯗ ꯍꯟꯖꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯁꯤꯅ Manipur cinema ano khongchat ki mayon amu pidong mali film sigi damukta akoi impact news ki maikai desu amuka na yam chawba wish biza ke soidana super duper oiba Manipur miyam na pamba ru Manipur ma padal leiba Manipur khangba miyam na pamba film oisino hepagi wakhalon je thamjaraga ngasi gi edition se soidalo sinjarage aduga losilakpa sita liklagi maikai yam chamba khudol amamtang director dagi horge director da ham khudol tomjage masi gift hamper and gift voucher ni liklagi maikai thank you so much Raja Arup mathang si ai film sigi actor opiriba Ashok tamjage Ashok thank you so much and all the very best thank you and Aroi basi film sigi co producer Rakesh tar khudul tamjage Rakesh thank you so much and the film se amuka hana mai pa film am review hai bagi wish pizarga thakjo kono cheri thank you so much masen ngasi ki Manung hona share nai shogi tharom ngasi ki edition se karam to bibge ko kan bir pe yagani ko mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pe yagani
Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.